mu za rojstni dan kupila tega medeka. Build a bear, se pravi, sam si ga narediš, pa dala bom svoj own voice in sem že posnela, zdaj jo poslušajte. Hi Eva, samo bi te zaprala, ker te imam najrajši na svete. Like that one? Yeah. Do you want to put your foot there? Okay. Can I? Yeah.